This meeting hall at DC HOVIN ICDS project HMALAKNA CHANCHINTHAR and THLIR. Serchhip Teachers Association in an Golden Jubilee PUALA and BUATSAIH MLA Trophy ZIRLAITE INELNA HOVIN MHIP day voice om lipa ko na MIZORAM puma nimin khan lom ani a Serchhip pa po brand shang tem ropi takin lom Serchhip cable network clear to te tbaiwek ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chair tulel du lai Vain Khan this meeting hall at District Convergence Meeting and District Nutritional Committee Serchhip to Chairman P. Nazukumar District Borsap HOVIN nei ani a ICDS project HMALAKNA CHANCHINTHAR and THLIR HONGAL. Vain meeting hian District Chung Anganwadi Center Nutri Garden la nei velo tinan nei ve thedan turte tui connection la nei lo Anganwadi Center 10 connection an nei thedan turte toilet lui to lutuk man lei the to lo sang thom chadan turte LPG connection la nei velo te ngai to sakdan turten soi howani hengba ka hian Anganwadi Center deal to Serchhip saron veng VC deal na chu director nenat hen ni senti a building thermomo thu thlem tu Serchhip fil veng VC le kanghun south VC tinan deal na po soi howani Serchhip District chunga hian Anganwadi Center za somruk aw meka anzinga center somnga ti hian tui connection an lanei lawani hengte ba ka hian ICDS project noi HMALAKNA dangte po an en hobok tundin muna posan tracker in report tarlandanim Serchhip District ka hian supplementary nutrition program noya nutrition dong me Raipur zanga som pasari nuti pelai nu zathum somriat pathum no sen tharuk nuai lam zathum somriat pahni le tharuk le kumthumin karno pang sangni zaruk somli pathum kumthum atanga kumruk in karno pang sangthum za somriat pali anom meka anvain supplementary nutrition program noya nutrition dong lai zong hi sang sari za som panga anni jun kha a poshan tracker data tarlandan vekin kumruk le nuai lam severe acute malnutrition chocha momo lutuk chanpuina dong lai no pang somthum pathum le moderate degree malnutrition chochama mo bel chanpuina dong tu somriat pariat an oma moderate underweight no pang jang ma za somriat severe underweight no pang jang le lutuk somni panga no pang rit le lutuk za somthum pakwa thau u chuak somsari pathum chanchu chang theilo tak zani somni pasari le chang chatok lo zali somriat pahni an omme kani Posan tracker hi thok tu ten ni tina anda lu thar zelte khabian da lu thar zelte a omawangin adanglam vereng thinani P. Nazukumar hian thok tu te chu no pang severe acute malnutrition hoi en kollai somthum pathum te chu thlathum chunga moderate level a omchotir ngei tum turina ngena chutiang no pang nu le paten an fat e tur chale dam doi leina an lo nei zo che alawani po in khotlang shwai tu te caution le tlom ngai pol te po in chutiang no pang te chu tran puyan in huam arin thu soya anni hoten ena tran lo la thiam turina chani Serchhip Teachers Association in and Golden Jubilee PUALA and BUATSAIH MLA Trophy ZIRLAITE INELNA Vain Khan nei ani Vain Khan Serchhip Teachers Association STA chuan and Paulin kumsom nga atlin lomna chikhatatan Government High School Serchhip pa 26 Serchhip Assembly Constituency First MLA Trophy Inter-School Challenge 2023 and BUATSAIH hian Serchhip Assembly Constituency huam chunga primary school middle school le high school a ZIRLAI no pang thanbik panga cheuten subject shanga exam INELNA an nei ani primary section B ka hian primary school pakwa trengin ZIRLAI no pang somli panga ten English Mizo environmental science le mathematics subject ka te exam min anin ela middle section a hian school soma trengin ZIRLAI somli pakhat ten Mizo science general knowledge le mathematics subject ka ten elin Serchhip high school pasari trengin ZIRLAI no pang somthum panga ten English Mizo social science le mathematics subject ka te exam INELNA an ibaka higher secondary school atangim higher secondary school tina polsom pahni ZIRLAI panga cheuten class 10 level all subject syllabus an exam baka college le diet ZIRLAI 10 MPCC competitive exam question be chanazo na siama examine anin elbok ani
Serchhip Teachers Association chuan an polin kumsom nga atlin lomna chikhatatan Government High School Serchhip 26 Serchhip Assembly Constituency First MLA Trophy Inter-School Challenge 2023 loman pakhat na hian chengsang thum trophy le certificate andonga nga loman panni na in chengsang ni trophy le certificate andon baka pathum nen chengsang kha trophy le certificate andong don bok ani nimin kha MHIP dei voisamli pakwana ni in Mizoram puma aropui taka lomani nimin MHIP dei voisamli pakwana chu MHIP sub headquarters OB te chuan an president Pilian Thangi HOVIN Siran manpuya minister engineer rin oman venglun branch in Waimi Hola an man chu khwalian ni na manpui bok sia theichina chimveng in modern school lui hola konpi north le south in an VC hola din tharim CMS hola pianiveng in pianiveng Waimi hola chan mari in middle school filveng le marveng in Waimi hola veng chungin zoluti hola an mangloma Serchhip ko pui chung manna ti hian VC MUP le Waimi shwai tu tenan manpui hloma tin MHIP member kum upa choi moina te nein chunhulama inti hlimna hun mangin branch strength khat chuan zanji an kil ho ngalbok MHIP de tlungvela manna a purin oma chuan kan rama ri hlom na sat taka lo hluar chu adona konga kan zawai theitop kan chhuatlana tul thu soibok ani engineering oma chuan kan chongle nam ziarang kan hlo tel tel chu poyati a namnun phungti dan le ziarang te choi nong zel tur le kan mi masa te choi moi thiama an sha jengna tur BUATSAIH kan hluta an chanchin kumno pangjok te kanin shil zela mani nampui nge ngai sanin zirtir zela du thua soini Lungveli MHIP Thingsul Block Huam Chung Omni in Brand Sompali Omin Mani Remchan Angin MHIP de hi an mangchina Lungvel Venglun Brancha hian members athum somnga panga Omin kumin chu nga member themi pathum sun hun an manghalani khotlang ai o in VCP poets lalhum lianam thusoina hun mangin Pizo Chatluwangi President in Huna Kai Shwaya, Pisila Ramparin Hunser, Mangim Tutlung Soirwal na Hun, Pivanel Zui, Assistant Secretary na Kai Shwaya, Pivan Lupui Finance Secretary in LAWM 2, Asoybok Ani. Nimin Khan Mizoram University, Noya undergraduate exam result so ani ZIRLAI sanga zani pakhatin lotlin nanchang. Mizoram University chuan kumina undergraduate final semester 4th semester result ti chuakin apum pui ZIRLAI exam sang ruk zasari somruk pasari atangin ZIRLAI sanga zani pakhatan pasa zazela somsari paruk point pariat parukinan pasani niminati chuatak undergraduate final result hian regular le repeater lakhomin Bachelor of Arts sanga zaruk somkwa panga examin sangli zathum pariat an pasa zazela somsari panga point paruk panga pasangan ni Bachelor of Science BSc ZIRLAI zaruk somthum pakhat te examin ZIRLAI zanga pali an pasa zazela somsari pakwa point pariat pasari pas ang ani bok ani Bachelor of Commerce BCom ZIRLAI zali panga ten examin zathum somruk pangai nan pasa zazela somkwa point pakhat pahni pas ang ni in Bachelor of Science Home Science ZIRLAI somthum parukin examin somni palian pasa zazela somruk paruk point paruk pasari pas ang annibok apumpuya ZIRLAI sangruk zasari somruk pasari ten exam machonin sanga zani pakhatinan pasa zazela somsari paruk point pariat paruk pas ang ni in ZIRLAI pas tharzi nga sangli zakwa somruk pakwa hi regular ni midang zani somthum panni hi repeater ni ve thungani tunchuma hian government Serchhip college po anti thathokhata Bachelor of Arts regular mi za examin somruk pathumin an pasa zazela somruk pathum pas ang ni im repeater exam mi pathum zinga pahnin an pass bok ani English lalming chuan omichu Mizoram puma somna ani phakani Bachelor of Science regular mi som ni examin som pariatan pasa zazela som kwa pas ang ni im repeater exam mi pathum te zinga mi pahni an pass bok ani Serchhip mi mundang le khazir zinga result chatak tak nei omin ria theichina melsom tluanga changte zayon veng chu chemistry palina ni im Cynthia Zomwan pui PN veng chu sociology palina ni boka hengmi pathum F melsom zwalidin tharveng biotechnology lelven sang marveng geology le B vanel peki IUC veng mathematics te chu parukna anivek bok ani Pilal chan himi tui khwa veng chu statistica pakwana ni in anwai hian Pachung University College Azir tevek an ni bok
Manipur zo na thak THLAVANG HAUHNA le TAWRHPUINA PUNKHAWM BUATSAIH ani dona he huna hian ZOFATE phot chu tel turin ZORO chuan an som Voin Sundar Sompani Khan Zo Reunification Organization ZORO chuan Executive Committee meeting anneya he huna hian Manipur twal chung boya wanga kan chipui kan unaw ti har satna tok mek chung chang soilan ani Manipur ZOFATE ti chimi le nuai bo tum na kal mek chuan thlanni alo pelta a he HMALAKNA tenom takhian kian zai ala rel lawani ZORO chuan Manipurina op mek ZOFATE anam anga nuai bo an tum mek na changa dam khuchuak turan be na le Manipuro rel na laka la sang tura India sarkar angen mek hi athopani ti hi an puang non le a Kovel mun shanga ZOFATE hian tuna Manipur State nuai ZOFATE kan ram hum him tura an be na hi an thlop reng dom ti ZORO chuan achiang ani ZOFATE hi kan chanrwal chuan engkim kan ti theya kan ti don bok ani anti ZORO Executive Committee meeting chuan Manipur twal chung boina wanga kan unaw ten nun na an chana anin le lo an chan boka chen na le eile in tur tla cham threnem tak an om hina kan ti a kan torpui tak zetani Manipur kan unaw ti tor na kan torpui zia le nun na chan te kan sunani ti lan tir tha kan ti a July ni Sompani nilai ni Sundar Sompani avana pa hol kota PUNKHAWM BUATSAIH tomani hemini hian kan unaw dimlo taka ngai satu Manipur Chief Minister Biren Singh lim hal turani a India Prime Minister Narendra Modi chu Manipur boy chungchang engma asoingam lo wangina lim hal turani tin kan unaw pa zotlangwal David Chiak rong takathattu Mairembam Romesh mangang lim hal turani bok Pathian chanpuina dilin trong trai rol na hun manani ang Manipur twal chung boya wanga kan unaw te torpuina le nuna chan te suna zoroina BUATSAIH hian zofa khovel mun sang om te tam thiang ber ron tel turin kan so mani tinan thu chwa hian an tarlang Voin Khan Piramdin Liani Deputy Commissioner LUNGLEI le LUNGLEI Municipal Council Councillor 10 DC Conference Hall in PUNKHAWM na hunan mang Voin Choma Khan Piramdin Liani Deputy Commissioner LUNGLEI chuan LUNGLEI Municipal Council Councillor te DC Conference Hall LUNGLEI in PUNKHAWM na anei puya hebuna hian LUNGLEI Municipal Council Chairman Pulazui Thangale LMC Councillor te baka LUNGLEI Sarkar official ten telani Piramdin Liani Deputy Commissioner LUNGLEI chuan LMC Councillor te chu thei top chua LUNGLEI tan malazel turina cha LUNGLEI khuchung final le thiang himna konga po na sataka chanla turina cha bok Piramdin Liani chuan LUNGLEI a buk na diklo atam ema he tere tura malak angai thu soin LMC Councillor te po hemi konga hian na sataka chanla turina som bokani Voina in KHAWMNA na neya hian pudonilal ruat sanga Additional Deputy Commissioner LUNGLEI point fuina thu soin pulalram enga Sub Deputy Commissioner in Department sang malak na te PowerPoint presentation mangin entir na nei bok LUNGLEI Municipal Council Councillor te point Deputy Commissioner nena hian anward chunga harsana sang omte lo thlen ve bokim athei anga malak pui turin an ngen ngalani Voin Khan MPCC chuan Lalthan Hall Auditorium Congress Bhavana mithar lomlu program an mang Voin Khan MPCC Campaign Committee Huai Hotin Lalthan Hall Auditorium Congress Bhavan Aizola mithar lomlu hun manani a MPCC President Pulel Sotan mithar PUALA rin oma CEC and Chairman Sports Subcommittee Central Waime Sunrise Hardware Ramhlun North Puwanel Ruata Chen Kwal College Veng Joint Director Retired Horticulture Department Pulel Thanglura Research Officer Economics and Statistics Department Retired Tlangwam Veng Tharle Aizol Veng sang atangin mi som nga chuang alom lut ngalbok MPCC President Pulel Sota chuan mithatak tak ramsiam thattum pathianin min pezela ani lo po hiram siam thatdu le MIZORAM ta na sarkar tha siam tuman local le dona tifu tum lova ZORAM khovar tir tura lo lut nina le ro puina du'a lo lut ni lo na thok tura lo lut an ni politician te hi poi khoi tu thil thadu lo duam le korapa mitam takin an ngai thin ma se hi Congress wan kan chiat vek to voina mol sira lo hir ngot lova ataka tho ve du ka tholowin tunge thoka siam tha ang tia wang Congress an ron zoma rammi puite tan mirin tlak an ni ti Pulel Thanzara chuan
mi thatak takin Congress Party an zom chan chu pulal so ta hi ani ama hian Mizoram mi puin be seina thar nein Mizoram tan sarkar tha asiam nge an ringa aizole Mizoram hun sang sang atangin pulal so ta hova sarkar tha siam du ten nitin Congress Party an zom me kani ati he hun hi MPCC Vice President Pulal Thanzara na kai shwaya Pulal Mingthanga President ADCC in hun sera manga Puar Vanel Ven MPCC General Secretary chuan lomlu te chanchin toy soin lomlu thar te tangin thusoi ngai tha kani bok campaign committee chairman Puar Elvalan kalkhom telom na thusoya pilal en koli pautu nula Rachel nun kimile nula lel thengliani zongte te anzai bok ani Vain khan ZPM party poinan party office political session nein puarlel thansa ngale ZPM thalai president Dr. Ram Moyle midang ten thon soi Vain zir top ni khan ZPM chuan party office political session hun mangin tu soi tu puarlel thansa nga PSC chuan MNF le Congress te sarkar ang siam kantum lova kanraman kai shwai dana mi beidong te tan be seina thar siam sakturin ZPM chuan vote mangaram CHANCHINTHAR turin mi pui kan so mani ti puarlel thansa nga chuan mi pui sarkar siam kantum na konga hian ramhluya kan lein thlang dona mabakhaw tak kan lama chondon ani kan king puitur te hian policy mumalan nei vedon lova summa chuanin an ron chenge yang cheng sing ni sanga chopo be seng hak fan du tam takan oma hetiang hinima se sumle thir lo semma wanga mi puiten kan du than le tha kam ti zong lan tir ngam tura mi pui kan zirti le fuyangai ZPM mi pol sang kal khomina siamani a party dang ton sha nei thatak tak te in jail bol na kong akan tlukher lawang ma se mi thatak tak kan nga ema wangin bialvil chungchanga po changlo engamo zatan oma a then phe chuan min chua san hiala ma se heng mi te hi kan demlo kan du ber chu kan ram siam than hatho ani a ram mi puin min be sei mek na hi ti hlotlin nge kan tum don ani ti thusoi tu dang ZPM thalai headquarters president Dr. Ramoy chuan bialtina ma kan son mi puyan in hongati a SCDP mangin MNF in mi puyan hui khoma ma sen thin lungan leitel lo wangin chung mi te chuan in than main ZPM an ron pan khom le vek don ani tun haya chanchin dum lo tak kan ram ro rel na khol in puya thlenga assembly secretariat staff lockdown bong bar le fellow zethian kan ram thalai teril ru atinwal le a anti diklo hi sarkar hian siam tha in cancel nge se kan ti ni ative bok voina ZPM political session hi pusi ro nu na secretary chona kai shwaya pu BC to na general secretary organization mamit TBC lal pek thara champhai north block joint secretary le midang te point thosai no hunan mangbok ani khati chong kha chanchin thar kan puan thei te choni e